Salam dua periode, tetap pilih Made Arsana. Sane mepucuk bara, elingan coblos nomor 3. Tanggal 21 Mei semetone sampun ngati-ngati ngemargian pesta demokrasi, pilih pemimpin sampun membukti. Miring semeton antiga, pilih Iwayan Made Arsana. Nomor 3 Yane nomor 3, udang misi pucuk rejuna. Salam dua periode, tetap pilih Made Arsana. Sane mepucuk bara, elingan coblos nomor 3. Sane mepucuk bara, elingan coblos nomor 3. Tanggal 21 Mei semetone sampun ngati-ngati ngemargian pesta demokrasi, pilih pemimpin sampun membukti. Miring semeton antiga, pilih Iwayan Made Arsana. Nomor 3 Yane nomor 3, udang misi pucuk rejuna. Salam dua periode, tetap pilih Made Arsana. Sane mepucuk bara, elingan coblos nomor 3. Sane mepucuk bara, elingan coblos nomor 3. Tanggal 21 Mei semetone sampun ngati-ngati Nomor 3 ngemargian pesta demokrasi, pilih pemimpin sampun membukti. Miring semeton antiga, pilih Iwayan Made Arsana. Nomor 3 Yane nomor 3, udang misi pucuk rejuna. Pilih sampun membukti, sampunang malih nugu janji-janji. Salam dua periode, tetap pilih Made Arsana. Sane mepucuk bara, elingan coblos nomor 3. Nomor 3 Sane mepucuk bara, elingan coblos nomor 3. Coblos nomor 3, Iwayan Made Arsana.